Jana Ranjana Jasanandana Braja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Pariva Jagacharja Ashtadharajadashi Shrimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Didandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Patita Pavana Save the Fallen Souls Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada flooding the entire universe with an ocean of ecstatic Krishna Prema Ki Jai. Jayam Vishnuvan Paramahamsa Pariva Jagacharja Ashtatarajadashi Shrimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Chanja Srila Haridas Thakur Ki Jai. Paramsa Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaura Premananda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories of Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Paristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pushchacha Desha Tadine. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, The Glories of Devotional Service, text number 44. Un tā šodien mēs lasām Šrīmad Bhagavatam 3. dziedājuma 25. nodaļas kalpošanas Dievam slāva 44. pantu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etavan
eva loke asmin pumsam nishreyasa udaya tivrena bhakti yogena mana mai arpitam stiram etavan eva lokesmin pumsam nishreyasodaya Tivrena bhakti yogena mano mayarpitam spiram etavan eva lokesmin pungsang nishreyasodaya Tivrena bhakti yogena mano mayarpitam stiram mano mayarpitam stiram etavan eva lokesmin pungsam nishreyasodaya Tivrena bhakti yogena mano mayarpitam stiram. Ladies, etavan eva lokesmin pungsam nishreyasodaya Tivrena bhakti yogena mano mayarpitam spiram etavan eva lokesmin pungsam nishreyasodaya Tivrena bhakti yogena mano mayarpitam stiram etavan eva only so far Только на этом. loke asmin in this world В этом мире pumsam of men людей nishreyasya final perfection of life высшего совершенства жизни. udaya the attainment of Достижение Tivrena intense интенсивной bhakti yogena by practice of devotional service практикой преданного служения. mana mind Ум mai in me на мне, arpitam
fixed. Сосредоточен. Stiram, steady. Непоколебимо. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Therefore, persons whose minds are fixed on the Lord engage in the intensive practice of devotional service. That is the only means for attainment of the final perfection of life. Here the words mano mayarpitam, which means the mind being fixed on me, are significant. One should fix his mind on the lotus feet of Krishna or his incarnation. To be fixed steadily in that freedom is the way of liberation. Ambarish Maharaj is an example. He fixed his mind on the lotus feet of the Lord. He spoke only on the pastimes of the Lord. He smelled only the flowers and tulsi offered to the Lord. He walked only to the temple of the Lord. He engaged his hands in cleansing the temple. He engaged his tongue in tasting the foodstuff offered to the Lord. And he engaged his ears for hearing the great pastimes of the Lord. In that way, all his senses were engaged. First of all, the mind should be engaged at the lotus feet of the Lord very steadily and naturally. Because the mind is the master of the senses, when the mind is engaged, all the senses become engaged. That is Bhakti Yoga. Yoga means controlling the senses. The senses cannot be controlled in the proper sense of the term. They are always agitated. This is true also with a child. How long can he be forced to sit down silently? It is not possible. Even Arjuna said, Chanchalam hi mana Krishna. The mind is always agitated. The best course is to fix the mind on the lotus feet of the Lord. Mano mayapitam stiram. If one seriously engages in Krishna consciousness, that is the highest perfectional stage. All Krishna conscious activities are on the highest perfectional level of human life. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 3rd canto, 25th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Glories of Devotional Service. Перевод. Поэтому те, чей ум поглощен размышлениями о Господе, отдают все свои силы преданному служению. Это единственный путь, идя по которому можно достичь высшего совершенства жизни. Комментарий. В этом стихе особенно важными являются слова «мано маи арпитам». Ум, сосредоточенный на мне. Наш ум должен быть сосредоточен на лотосных стопах Кришны или одного из его воплощений. Тот, кто раскрепощает свое сознание, сосредотачивая его на лотосных стопах Господа, обретает освобождение. Пример тому Махараджа Амбариша. Его ум был всегда сосредоточен на лотосных стопах Господа. Он говорил только о его трансцендентных играх и вдыхал только аромат цветов и листьев туласи, которые были предложены Господу. Ноги несли его в храм Господа, а руки убирали этот храм. Язык наслаждался блюдами, предложенными Господу, а уши слушали повествование о его великих деяниях. Таким образом, все его чувства были заняты в служении Господу. Прежде всего, необходимо сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Когда ум будет постоянно находиться в этом состоянии, чувства, подчиняющиеся уму, тоже будут заняты только служением Кришне. В этом суть метода бхакти-йоги. Йога подразумевает обуздание чувств. Строго говоря, чувства не подчиняются нашей власти. Они всегда пребывают в возбужденном состоянии, как маленький ребенок, который ни минуты не может усидеть на месте. Даже Арджуна говорил, ум всегда возбужден.
Поэтому самое лучшее – это сосредоточить его на лотосных стопах Господа. Mano ma'i arpitam sthiram. Тот, кто полностью поглощен преданным служением в сознании Кришны, достигает высшей ступени совершенства. Деятельность в сознании Кришны является самой возвышенной формой деятельности человека. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 25 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Величие преданного служения». Shri Guru Shri Jata Padakamala Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Shah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyadya Deshatarine. So, we are very much blessed by Srila Prabhupada. Un tā mēs esam saņēmuši lielu Šrīlas Prabhupādas svētību. With these divine teachings, Saņemot šīs dievišķās mācības. these verses and purports, they are the unlimited mercy of Srila Prabhupada upon us. Šie panti un skaidrojumi ir bezgalīga Šrīlas Prabhupādas žēlastība attiecībā uz mums. Because at the present moment we are very much suffering in this material world. Tāpēc, ka šajā brīdī mēs ārkārtīgi ciešam šajā materiālajā pasaulē. We are meant to be connected with Krishna in intimate loving relationship. Mūsu būtībā mums būtu jābūt savienotiem ar Krišnu mīlestības pilnās attiecībās. But by our own foolishness we have become divorced from Krishna. Bet dēļ savas muļķības mēs esam šķīrušies no Krišnas. We are separated from Krishna. Mēs esam atdalījušies no Krišnas. Actually, there's no such thing as being separated from Krishna. Patiesībā tāda lieta, kā būt atdalītam no Krišnas, neeksistē. But we have placed ourselves under the illusion Bet mēs esam sevi ievietojuši tādā ilūzijā by our envy of Krishna. dēļ savas skaudības attiecībā uz Krišnu. And therefore we are not conscious of Krishna. Un šī iemesla dēļ mēs neapzināmies Krišnu. So the way to become conscious of Krishna Un ceļš, kādā apzināties Krišnu, is to simply be conscious of Krishna. ir vienkārši apzināties Krišnu. And how to be conscious of Krishna? Un kā apzināties Krišnu? The word here is Tevrina, which means intense. Un šeit ir vārds, kurš nozīmē intensīvi. One should practice Krishna consciousness intensely. Cilvēkam ir jāpraktizē Krišnas apziņa intensīvi. What does intense mean? Un ko intensīvi nozīmē? It means focused. Un tas nozīmē koncentrēti. Just like a laser beam. Tā piemēram lāzeres stars. It is a highly focused beam of light. Un tas ir ļoti, ļoti koncentrēts gaismas stars. It is so, by that focusing of that beam of light, it becomes so powerful, it can burn through even metal. Un dēļ tā iemesla, ka šīs gaismas stars ir virzīts, koncentrēts uz vienu noteiktu punktu, tas var iziet cauri pat metālam, sadedzināt to. So, instead of having molten hearts, liquid hearts, we have steel hearts.
Un tā vietā, lai mums būtu tādas izkausētas sirdis, mums ir metāla sirdis. We have hearts hardened by envy. Mūsu sirdis ir nocietinājusi šī te skaudība, nenovīdība. But if one intensely practices Krishna consciousness, Bet ja cilvēks intensīvi praktizē Krišnas apziņu, one can burn through the steel-framed heart. tad cilvēks var izdedzināt cauri šai te sirdī, kas ir metāla ietvarā. And your heart will melt. Šim te ietvaram, metāla ietvaram, un tad sirds jūs You'll izkusīs. feel the ecstasy of love of God awakening within your heart. Un jūs jutīsiet, kā mīlestība, Dieva ekstāze, ko veido mīlestība uz Dievu, parādās jūsu sirdī. And therefore we should not haphazardly practice Krishna consciousness. Un tāpēc mums nevajag paši tādiem patvarīgi un tikai tādiem lēcienveidīgi praktizēt Krišnas apziņu. With great focus and attention. Mums ir ļoti jākoncentrējās uz Krišnu. Not that our mind should be dancing here and there like monkeys. Ne tā, ka mūsu prāts dejo tā kā mērkaģi. Very focused. Ļoti koncentrēti un fokusēti. When we chant Krishna, we should absorb ourselves in the vibration. Krishna. Kad mēs atkārtojam Krišnu, tad mums ir Hare jāgremdējās Krishna, šajās. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. And our service should also be very intense. Mums ir jāgremdējās šajās vibrācijās, un mūsu kalpošanai arī jābūt ļoti intensīvai. If we're giving a lecture, we should focus very, very intensely on exactly how to present it in the best possible way for the audience. Un ja mēs sniedzam lekciju, tad mums ir jākoncentrējās uz to, kā vislabākajā veidā pasniegt šīs zināšanas And if we're klausītājiem. hearing, we should be just very, very intensely absorbed in hearing every word, understanding every single point the speaker is making. Un tad, kad mēs klausāmies, mums ir intensīvi jāgremdējās tajā, kas tiek teikt, cenšoties saprast katru runātāju vārdu. If I'm offering an RT, if I'm doing accounting work, if I'm running a business to support my family and to support the movement, whatever I'm doing, it all should be offered to Krishna and should be done intensely. Lai ko es darītu, vai es piedāvāju arati, vai veicu grāmatvedības darbus, vai biznesu, vai kalpoju ģimenē, viss ir jādara, kā piedāvājot Krišnam. This verse says why we should do intense devotional service. Un šis te pāns izskaidro, kāpēc mums intensīvi ir jākalpo Dievam. Because this is the only means for attainment of the final perfection of life. Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, kā sasniegt dzīves augstāko pilnību. So what if you do a devotional service, but you don't do it intensely? You just do it kind of, halfway do it. Bet kas notiek, ja cilvēks veids kalpošanu Dievam, bet neveic to intensīvi, bet tādu pusspēku? You will make progress, Jūs progresēsiet, but you won't achieve the perfection in this lifetime. bet jūs nesasniegsiet pilnību šīs dzīves laikā. If you want to achieve the perfection in this lifetime, you should be very, very intense. I must become the pure devotee. Ja jūs vēlaties sasniegt pilnību šīs dzīves laikā, tad jums ir ļoti intensīvi jāvēlas būt baktam. In other words, you must be a perfectionist. Citiem vārdiem, jums ir jābūt perfekcionistam. Just like so many persons in this world, they have different things they do, maybe an artist or a musician or a poet. They try to perfect their musical art or their poetic art. That's their goal. They want to become perfect in their music or their poetry or their dancing, whatever type of art they do. They want to perfect it. Ir cilvēki, kas nodarbojas šajā pasaulē ar dažādiem mākslas veidiem, piemēram, dzejnieki vai dejotāji, un viņi cenšas šajās vai komponisti, un viņi cenšas šajā mākslā sasniegt pilnību. So with that same intensity of an artist who wants to perfect his art, we are artists. Un ar tādu pašu intensitāti, ar kādu mākslinieku cenšas sasniegt pilnību savā mākslā, We are engaged in the art of bhakti yoga. mums ir jādarbojas. Mēs esam iesaistīti bhakti jogas mākslā. So we should be very intense. I want to perfect this, my practice. My art of bhakti yoga should become perfect. Mēs esam kā šie mākslinieki, un mums ir jāpraktizē ļoti intensīvi. Mums ir jāvēlās sasniegt pilnību bhakti jogā. Especially hearing is important. Un īpaši svarīgi ir klausīšanās. If one can learn to hear very perfectly, Ja cilvēks var iemācīties klausīties pilnīgi,
then one will naturally become a perfect speaker. tad cilvēks dabiskā veidā kļūst par pilnīgu runātāju. This is confirmed by Srila Prabhupada. Un Šrīla Prabhupāda to apstiprina. He said, because I heard nicely, therefore now I can speak nicely. Viņš teica, tā iemesla dēļ, ka es uzmanīgi klausījos, es varu labi runāt. So we should very much be keen and eager and intense in our desire to master the art of hearing. Un mums ir jābūt ļoti lielai vēlmei pilnīgot savu klausīšanās prasmi. When we hear the holy name being vibrated during the kirtan or during our japa, Kad mēs klausāmies svēto vārdu, kā tas vibrē kirtana vai džapas laikā, when we hear the lecture being given, kad mēs klausāmies lekciju, kas tiek sniegta, we should take it deep into our hearts. mums tas viss ir jāuztver dziļi savās sirdīs. The deeper you take it, Jo dziļāk jūs to uzņemat sirdī, the higher you fly. jo augstāk jūs lidojat. And if you get high enough, Un jūs pietiekami augstu lidojat. you go beyond the higher than the material nature. Jūs iziet ārpus materiālās dabas You achieve the spiritual plane. un sasniedzat garīgo līmeni. Just like now, it's a great day in Riga. Tā kā šodien ir nomākusies diena Rīgā. You can go out to the airport, Jūs dodaties uz lidostu, you can get on a plane, iesēžaties lidmašīnā and you take off. un paceļaties. And actually, at a certain point, you break through the clouds, and it's a beautiful blue sunny day up there. Un tad, kad jūs izlaužaties cauri mākoņiem, tad tur ir brīnišķīga saulaina diena. So actually, it's a beautiful blue sky sunny day today in Riga, Patiesībā ir brīnišķīga saulaina diena šodien Rīgā. but we can't see it because we're covered by the cloud. Bet mēs to nevaram redzēt, tāpēc, ka mūs pārklāja mākoņi. So, in a similar way, Un līdzīgā veidā we are covered by the clouds of the material nature. Our consciousness is covered. mūsu apziņu ir pārklājuši materiālās pasaules mākoņi. So, with the same intensity of a jet plane taking off down that runway, Un ar to pašu intensitāti, ar kuru lidmašīna paceļās augšā, you have to have a jet-powered consciousness. jums ir vajadzīga šāda te iznīcinātāja, lidmašīnas iznīcinātāja spēks vajadzīgs un apziņas spēks. Rev up your psychic engines. Un jums ir jāiedarbina savas psihiskās motors, Take off on the motors runway of sadhana bhakti. un jānostājas uz sadhana bhakti skrejceļa. And you'll achieve that. You'll become a siddha in due course of time. Un jūs sasniegsiet šos, In due course of time, you'll become a siddha. un jūs pēc noteikta laika jūs iet sitha. Now we are sadhakas. Mēs šobrīd esam sadakas, We are neophytes, mēs esam neofīti, struggling with our senses, kas cīnās ar savām maņām, struggling with the mind, cīnās ar savu prātu, struggling with our material desires, cīnās ar savām materiālajām vēlmēm, struggling with our laziness, cīnās ar savu slinkumu, struggling with our greed, cīnās ar savu iekāri, struggling with our anger, ar savām dusmām, struggling with our stupidity, cīnās ar savu stulbumu, struggling with our envy, cīnās ar savu skaudību. struggling Un every day. cīņa nepārtraukti. But if you become intense in your practice of bhakti yoga, Bet Krishna ja bhakti, jūs kļūstat, ja jūs veicat intensīvu bhakti jogas praksi, then you can quickly transcend all of this crud which you find within the three modes of nature. tad jūs ļoti ātri tiekat cauri visām šiem te šķēršļiem, ko jūs sagaida, kas jūs apskauj materiālajā pasaulē. And you can become siddha, Un jūs kļūstat par sithu, a perfect devotee of the Lord, pilnīgs Dieva kunga bhakta, who's always situated beyond the modes, who's kurš always situated beyond the modes of nature, ir vienmēr ārpus materiālās pasaules gunām, who's always tasting the nectar of Krishna. kurš vienmēr izjūt Krišnas nektāru. Can you imagine associating with Krishna at every minute, Jūs varat iedomāties, kā tas ir katru mirkli biedroties ar Krišnu, feeling his presence, just viņa klātbūtni, having loving reciprocations with him at every minute? un ka jums ir mīlestības pilnas apusējas attiecības ar viņu. That's where this process will take you. Un tas ir tas, uz ko jūs virza šis process.
But you can't be lazy about it. Bet jūs nedrīkstat būt slinki tajā. You have to work hard. Jums ir smagi jāstrādā. You may say, but I don't like to work hard. Bet mēs sakam, bet es negribu smagi strādāt. I just want to lay back and eat and sleep and crack a few jokes. I don't feel like working hard. Es gribu vienkārši ēst un gulēt un šad un tad pajokot. But don't cheat yourself, Prabhu. Bet neapmāniet sevi, Prabhu. You're actually an eternal associate of Krishna. Jūs patiesībā esat mūžīgs Krišnas līdzbiedrs. You are part of Krishna's entourage. Jūs esat viens no Krišnas You have an identity in Krishna's pastimes. biedriem. Jums ir noteikta loma Krišnas Why are spēlēs. you cheating yourself? Kāpēc jūs sevi mānāt? Remaining attached to your bodily conception of yourself here in this material world. Un paliekat pie šīs te ķermeniskās koncepcijas, kas jūs notur materiālajā pasaulē. Why be your own enemy? Kāpēc jūs pats sev esat Is that ienaidnieks? intelligent? Vai tas ir saprātīgi? To be your own enemy? Būt pašam sev ienaidniekam? No, it's foolishness. Nē, tā ir muļķība. Why don't you be friends with yourself Kāpēc jums nekļūt par draugu sev pašam? instead of an enemy of yourself? Tā vietā, lai būtu sev ienaidniekam. Why don't you be your own best friend Kāpēc jums nebūtu sev labākajam draugam? by keeping yourself always intensely absorbed in Krishna consciousness? Un to var panākt vienmēr intensīvi esot gremdējušamies Krišnas apziņā. Do yourself a favor. Un palīdziet sev, izdariet kaut ko sev labu. Always be intense in bhakti. Vienmēr esat intensīvi bhaktī. And Bhagavatam guarantees that if you do that, you will quickly achieve the final perfection of life. Un Bhagavatam to garantē, ka jūs to darīsiet, jūs sasniegsiet pilnību. And if you're looking for an acharya of intensity, Un ja jūs meklējat, kurš ir intensivitātes ačārī, Prabhupada is giving. un Prabhupāda sniedz Maharaj Ambarish. Maharaj Ambariša. Just see, you don't have to be a sannyasi. Saprotiet, jums nav jābūt sanjāsī, You don't have to be a brahmachari. jums nav jābūt brahmachārī. Even a grahasta who is intensely absorbed with worldly activities, even such a person can be intensely absorbed in bhakti. Un pat grihasta, kurš ir ļoti iesaistīts dažādās pasaulīgās lietās, Be recognized as one of the great acharyas of Vaishnava history. pat viņš var būt ļoti intensīvi kalpot Dievam un tiek atzīts par vienu diženākajiem ačārījiem vēsturē. So always remembering Maharaj Ambarish Un vienmēr atceroties Maharaj Ambarišu and always begging for his mercy, un vienmēr lūdzot viņa žēlastību. we must always remain intensely absorbed in hearing, chanting, and remembering the divine person. Mums ir vienmēr intensīvi jāgremdējās klausīšanās, runāšanās un atcerēties par augstāko Dievu personību, Who is standing right now on the bank of the Jamuna, kurš šobrīd atrodas Jamunas upes krastā. wearing a yellow dhoti Un viņš ir apģērbis made dzeltenu out of dotī, silk kas ir no zīda, with a beautiful, amazingly magnificent peacock feather in his hair. un viņam ļoti skaists, satriecoši skaistuma pāvas palva Standing in a viņa matos. threefold posture, threefold bending form, Un viņa ķermenis, kas lokās trijās vietās, playing on his flute, emanating the most incredibly attractive, beautiful music you've ever heard in all of your existence. un viņš tajā brīdī, tur atrodoties, spēlē savu flautu, no kuras nāk ārā visbrīnišķīgākās melodijas, kādu vien jūs varat Beckoning dzirdēt. us. Beckoning us. Beckoning was, Means inviting us. Jā, un tādā veidā viņš mūs aicina. Why are you staying in the material world? Kāpēc jūs paliekat un atrodaties materiālajā pasaulē? Why are you suffering in the cycle of birth and death? Kāpēc jūs ciešat šajā te What dzimšanas are you un waiting nāves for? ciklā? Un ko gan jūs gaidāt? Come to me. Nāciet pie manis. Mameti, come to me. Nāc pie manis. Was it? So we just have to kind of, give up being such idiots. Un mums ir vienkārši jāpārstāj būt idiotiem. Give up being such foolish rascals. Mums ir jāpārstāj būt tādiem muļķi nejēgām. Become Krishna conscious. Mums ir jākļūst Krišnas apziņā. What else is there to do? Un ko gan vēl darīt? Do you think you can be happy in this material world? Jūs domājat, ka jūs būsiet laimīgi šajā materiālajā pasaulē? Well, I'd like to achieve this, like to achieve that. Es vēlos sasniegt šo un to.
I want to make some money. vēlos nopelnīt kādu naudu, I want to become famous. kļūt slavens, I want to get a beautiful girlfriend. Yeah. gribu, lai man būtu jauka draudzene. I can be happy here. Es gribu būt laimīgs šeit. Don't be deluded. Neesiet ilūzijā. No matter what arrangement you may make for yourself in this material world. Nav svarīgi, kādu vidi jūs radīsiet šajā materiālajā pasaulē. Even if by great pious activities you achieve the position of Brahmaji. Pat, ja pateicoties savām iepriekšējām dievbijīgajām darbībām, jūs sasniedzat Brahmas līmeni, You cannot be happy in this material world. jūs nebūsiet laimīgi šajā materiālajā pasaulē. Abrahma bhuvana loka punaravartino arjuna mamupechidakonteya punar janma navidyate. From the highest planet in this material world down to the lowest planet, every single place you may go here is simply a miserable place. No visaugstākās planētas līdz viszemākajai planētai šajā materiālajā esamībā, lai kur jūs neietu, visas tās vietas ir ciešanu pilnas. But those who attain to my abode, O son of Kunti, Bet tas, kurš sasniedz manu māju vietu, ak, Kuntī dēls, punar janma na vidyate. Punar means again, janma is birth, na is not, vidyate takes. They don't take birth again. tie nekad neatgriežas, tie nekad atkal nepiedzimst. So I can ask now if there's any questions. Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi? Pagaidās mikrofonu. Hare Krishna. Gandrīz katrs, kurš saskarās ar Krišņas apziņu un sāk to praktizēt, agri vai vēlas par to stāstīt citiem un sludināt. Sakiet lūdzu, no kā ir jāizvairās un jāuzmanās, lai mūsu sludināšana citiem nekļūtu par ieroci, kas viņus nogalina, bet par visdziedējošākām zālēm, kas viņus paceļ un atdzīvina. The question is, everyone who learns, gets to know about Krishna consciousness, sooner or later wants to preach about it. And how to preach in a way that our preaching is healing and not a weapon that kills somebody. Actually, we should make it a weapon and kill people. Patiesībā mums tam ir jābūt par ieroci, kas nogalina cilvēkus. We should be transcendental killers, Mums ir jābūt pārpasaulīgiem slepkavām, killing the demoniac mentality. un kas nogalina demonisko mentalitāti. We want to annihilate the demon within the heart of everyone. Mēs vēlamies iznīcināt dēmonus ikviena sirdī, But you can't do that unless you annihilate your own demon first. bet jūs to nevarat izdarīt, kamēr jūs nesat pats savu dēmonu nogalinājis. So you want to be a demon killer? We have no problem. Jūs vēlaties būt dēmonu slepkavu, nav nekāda problēma. You kill the demon right there in your own heart. Your Jums false šobrīd ego. pirmkārt ir jānogalina dēmons, viltus ego savā sirdī. That's why we take shot of a spiritual master. You see, that Tāpēc mēs- killed my false ego. Pieņemam patvērumu pie garīgā skolotāja, lai I'm viņš simply the nogalina puppet of my Guru Maharaj. That's it. šo dēmonu. Es kļūstu par lelli savu skolotāju rokās. If we fully surrender to our spiritual master, then he will engage us to kill the demoniac mentality of this whole planet. First part was If we fully surrender to our spiritual Ja master, mēs pilnībā uzticam sevi savam garīgajam skolotājam, tad viņš dod mums he will spēju, transform us into transcendental warriors, killing the demoniac mentality in this entire planet. tad viņš mūs transformē par pārpasaulīgiem kareiviem, kas spēj nogalināt šo demonisko mentalitāti šajā pasaulē. So if you ever had a tendency to join the military and kill the demons, you're in the right movement. Un ja jums ir tāda nosliece iesaistīties kara mākslā ar mērķi nogalināt dēmonus, tad jūs But we esat don't pareizā kill any- noskaņojumā. But we don't kill anyone's body Bet mēs nenogalinam nevienu ķermeni, because they're already killed. tāpēc, ka tie jau ir nogalināti. In this age, everyone's dead already. It's an age of dead people. Un šajā laikmetā visi jau ir miruši, šis mirušo cilvēku laikmets. In this age, everyone is spiritually dead. Garīgi ik viens ir nogalināts. Even the so-called Miris. religious leaders are spiritually dead men. Pat tās augtie reliģiozie līderi, viņi garīgi ir miruši. So there's no question of killing. Everyone is already killed. Tāpēc nav jautājums par nogalināšanu, visi jau ir nogalināti.
So we want to kill the demonic mentality. Mēs vēlamies tādā veidā nogalināt demonisko mentalitāti. In this way, we want to give birth to everyone. We want to wake them up, give them spiritual birth. It's called Dvija, twice born. Un tādā veidā mēs viņiem gribam dot garīgo piedzimšanu. Un tas ir dvidža, divreiz dzimušais. Answers your question. Vai tas atbildēs uz jūsu jautājumu? Okay, any other question? Vēl jautājumu. Почему, если мы пытаемся медитировать, ум сбивается? Kāpēc tad, kad mēs cenšamies meditēt, prāts sāk klaiņot apkārt? Why is it that when we try to meditate, our mind is wandering? Because you're habituated to having a flickering mind. Shansala, it is your habit after many millions of births to have a mind that flickers like anything. Tāpēc, kā pēc miljoniem un miljoniem dzīvju, jūs ieguvuši tādu prātu, kuram ir paradums šaudīties šurp un turp. So you have to train the mind. Tāpēc jums ir jāapmāca prāts. Just like out in West Texas, the old days in Texas, there used to be all these wild horses running freely on the prairies. Tā kā Rietum Teksasā savā laikā bija zirgi, kas vienkārši ganījās brīvā dabā. These wild horses were called broncos. Un šos te mežonīgos zirgus sauca branko. So a cowboy didn't have cars in those days. They rode on horses. That was the means of transportation. Un tagad mēs ceļojam ar mašīnām, bet tajā laikā izmantoja kā transporta līdzekļu So zirgus. the cowboy would catch these wild horses. You see. Un kauboji devās un ķēra šos te mežonīgos zirgus. And they would train them how to become tame horses. Un tad viņi apmācīja, kā šiem zirgiem kļūt par pakļautiem. These broncos were used to running free, and they didn't like the idea of becoming a slave of some cowboy, you see. Bet tā kā šie brankos bija pieraduši brīvā vaļā skraidīt, tad viņi nevēlējās būt tādi kā vergi. So they would put them in a pen so they couldn't run away. Un viņi ieslodzīja, tātad ievietoja šos zirgus noteiktā teritorijā, lai viņi nevar aizskriet. And then the cowboy, he would get on top of the horse. He would sit on the horse. Un tad kaubojs uzsēdās šim zirgam mugurā. And the horse didn't want to have a cowboy sitting on his back. Un, protams, šie zirgi nevēlējās, lai kāds viņiem sēž So mugurā. he'd take his rear legs and he would whip them into the air. He'd rip his rear leg. It's called a bucking bronco. He would buck. He would take his rear legs and flip them up in the air like cracking a whip. Un tad šie te zirgi meta gaisā pakaļkājas, un centās nomest šos te kaubojus. To throw the cowboy off of his back. Jā, nomest kaubojus jau no muguras. And many times the cowboys did get thrown off the back. Un ļoti daudzas reizes kaubojus krita no muguras. But the cowboy was more determined than the horse. Bet kaubojam bija lielāka apņēmība nekā zirgam. No matter how many times the horse would throw him off, he'd get back on that horse. Neatkarīgi no tā, cik reizes zirgam izdevās nomest viņu no savas muguras, viņš Until finally the atkal, horse gave up and said, "Okay, I surrender. I'll just go ahead and do whatever you want me to do." kaubojs atkal kāp zirgam mugurā un turpināja. Un galu galā zirgs padevās un ar I'm attieksmi tired of labi. fighting against you. I surrender. Es esmu noguris cīnīties ar tevi, es padodos tev. And then he becomes a tame horse. You see. Un tad tas kļuva par vadāmu zirgu. So do you understand the analogy? Jūs saprotat analoģiju? Your mind is a bucking bronco. Un jūsu prāts ir kā šis te mežonīgais branko. And you are the cowboy. Un jūs esat kaubojs. And you're trying to bring that bucking bronco under control, you see. Un jūs cenšaties šo te branko, kas spārdās visu laiku, savaldīt. Your bucking bronco mind does not want to be under your control. Un jūsu tas prāts, kas spārdās un pretojās visu laiku, nevēlas Throwing būt you jūsu off kontrolē. again and again and again and again. No, I don't want to be under control. It keeps throwing you off. Un viņš met jūs visu laiku projām, nepārtraukti. But if you're determined like that cowboy Bet ja jūs esat apņēmības pilns kā tas kaubojs, to make that bucking bronco into a tame horse, lai savaldītu šo te mežonīgo prātu,
No matter how many times your mind throws you off, you just keep bringing it back. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Neatkarīgi no tā, cik reizes jūsu prāts metās projām, jūs viņu vedat atpakaļ, atkārtojot Hare Krishna. Eventually your mind will get tired of fighting. Un galu galā jūsu prāts nogurs cīnīties. And your mind will surrender and say, okay, I give up, I'll agree to be Krishna conscious. Un galu galā tas padosies un teiks, es piekrītu pieņemt Krišnas apziņu. So no matter how many times your mind throws you off the track, Tātad nav svarīgi, cik reizes jūsu prāts jūs novirz no ceļa. you have to again bring your mind under control and say, no mind, I'm the master, I'm not your servant, you are my servant. Jums ir jāved prāts atpakaļ un jāsaka, nē, dārgais prāti, tu neesi mans I'm going kungs. to bring it under my control and you're going to do whatever I tell you. Tad es neesmu tavs kalps, tu esi mans kalps, un tu darīsi to, ko es tev teikšu. You're always going to stay fixed in Krishna consciousness. Un tev vienmēr ir jābūt Krišnas apziņā. My dear mind, this is the order I'm now giving you. Un tas, mans dārgais prāts, ir norādījums, ko es tev sniedzu. Whether you like it or not, Vai tev tas patīk vai ne? from now on you must always remember Krishna. No šī brīža tev vienmēr ir jāatcerās Krišna. Just like that song. Kā tā dziesma. Bajahu re mana Shrinanda nandana Abhaya charanara vindare. My dear mind, Mans dārgais prāts, please always stay fixed in meditation on that divine son of Nanda Maharaj. lūdzu vienmēr esi koncentrēts meditācijā uz Nandas Maharāģa dievišķo dēlu. So, are there any other questions? Vai vēl ir kādi jautājumi? Харе Кришна. Дорогой Гурудев, скажите, пожалуйста, если мы проповедуем, и вроде как у этого второго человека, с которым происходит общение, уже подходит осознание того, что ему необходим духовный учитель и что Господь есть, то какие лекции ему предложить послушать в первую очередь, чтобы не спекулировать самой, а чтобы из авторитетных источников до него истина доходила? Pasakiet lūdzu angliski. Dear Gurudev, viņš man dzirdēs, ja? Labi. Dear Gurudev, hey. I can't hear so good from a distance, but you go ahead and try. Okay. I want to ask if I'm preaching to a girl and she's ready to agree that she needs a spiritual master and she wants to hear some lectures, which lectures should I provide her first? She must. Which lectures should I provide first to a person who accepts the idea that she needs a spiritual master? Prabhupada. Okay, which one better to choose? Which lectures of Prabhupada? Yeah, which lecture is better to choose? Well, they're all fantastic, but the ones recorded in Los Angeles have better sound quality and are easier to hear, because that's where the Bhaktivedanta Tape Ministry was located, and they had the best recording equipment in Los Angeles. I recommend the Los Angeles lectures because they're very, very well recorded and very easy to hear. Okay, thank you. Jautājums bija par to, kādas lekcijas piedāvāt cilvēkam, kurš pieņem ideju, ka viņam ir vajadzīgs garīgais skolotājs, bet vēl nav pietiekami cilvēks sagatavots, kādas lekcijas piedāvāt. Un skolotājs atbildēja Prabhupādas lekcijas, un uz jautājumu, kuras tieši no Prabhupādas lekcijām atbilde bija, tās visas ir brīnišķīgas, bet Losandželosā ierakstītās ir kvalitātes ziņā vislabākās, un tās ir tajās, jo tur bija vislabākais ierakstu ekipējums, un tāpēc es iesaku ar tās lekcijas piedāvāt. Prabhupada spent a lot of time in Los Angeles. Prabhupāda pavadīja daudz laika Losandželosā. That was before Mayapur. That was the world headquarters of ISKCON. Un pirms Mayapūras tur bija tā bāze office atradās tur. So there are a lot of lectures recorded from Los Angeles. Un ļoti daudz lekcijas ir brīnišķīgas, fantastiskas, kas ierakstītas Losandželosā. Anything else? We got time for one more. Mums ir vēl laiks vienam jautājumam. Everyone's satisfied now. Visi ir apmierināti šobrīd. Determined to be and practice intense bhakti. Visi apņēmības pilni praktisē intensīvu bhakti.
Tivrena bhakti yogena. Yes. Насколько я понимаю, способность концентрироваться зависит также от решимости. И я в одной лекции Шрилы Прабхупады слышал, что решимость, она относится к телесной функции. Да? Вот как это понять? Телесной функции, да. That ability to be concentrated, as I understand, is connected to determination, to our determination. But I heard in one of the lectures of Srila Prabhupada, he mentioned that determination is a function, is a bodily function. How to understand that? Bodily function. I'd have to hear the lecture because I don't understand what that would mean. I'd have to hear hear it in the context. Man jādzird ir konteksts. You can give me the lecture, the date and time of the lecture. I can hear that lecture and answer the question. Pasakiet Because, man lekcijas laiku un vietu, man jāpaklausās, kāds ir konteksts, jo es nesaprotu savādāk šo te iedzienu. It's certainly not a bodily function like eating, sleeping, mating, and defending. Tā noteikti nav Я помню этот момент, когда там шел, пример приводился с Махатмой Ганди, что он оставил 36 лет семейную жизнь, да, и он был очень решительный, да. It was in connection with the life of Mahatma Gandhi, who was very... Gandhi, his determination was on the bodily platform. Yeah, that's fair. Jā, viņa tā apņēmība bija ķermeniskā līmenī. His determination was to drive the Britishers out of India. Un viņa apņēmība bija dabūt Britus ārā no Indijas. But that's a bodily consciousness. Bet tā ir ķermeniskā apziņa. If we say Indians and Britishers, that's not spiritual vision, that's material vision. Ja mēs sakām Briti un Hindu, tad tā nav garīgs, nav garīgs redzējums. So determination based on the material senses is bodily determination. Tātad apņēmība, kas balstās uz materiālajām maņām, ir ķermeniska And it apņēmība. doesn't bring good results. Un tā nekādus labus rezultātus nedos. The British were kicked out of India, that's a fact. They had to leave India. Jā, Britiem nācās atstāt Indiju. But India is still it's in a very chaotic situation. They were actually in many ways better during British rule, better organized, cleaner, better managed place than they are now. Bet vienalga ir ļoti hausa pārņemta lielā mērā šī valsts un virkne aspektu bija daudz labāki Britu laikā, tā bija labāk organizēta, bija tīrāka. In fact, when the British left, some villagers, they had the first elections, some villagers said, if we vote for the British, will they come back? Un tad, kad Briti atstāja Indiju un notika pirmās vēlēšanas, tad daudzos ciematos tā attieksme bija, mēs gribētu balsot par to, lai Briti nāk atpakaļ. Because India is very chaotic. The politics there is very, very messy politics. Tāpēc, ka Indijā tāda ļoti netīra politika tiek piekopta. There's so much corruption going on, bribery, it's just crazy. Ļoti korupcija, kukuļdošana ir plauks tur. It was much better managed under the British. Un tā tika labāk pārvaldīta Britu laikā. His determination didn't bring he wanted a Hindu-Muslim unity. It's not there. There's no Hindu-Muslim unity. Viņš vēlējās, lai būtu musulmaņi un hindu būtu kopā, bet nav šī vienotība tur. His determination was on the bodily platform. Un viņa apņēmība bija jau uz ķermeniskā But our determination, this Krishna Consciousness movement, that is spiritual determination. Bet mūsu apņēmība, kas ir Krišnas apziņas kustība, ir garīga apņēmība. Our movement will bring true peace and happiness and unity to this entire planet. Un mūsu kustība nesīs patiesu vienotību un laimi un mieru šajā pasaulē. Because our determination is not bodily, it's spiritual. Tāpēc, ka mūsu apņēmība nav ķermeniska, bet garīga. Okay, we'll stop here. We thank you all very much. Ar to šobrīd beigsim. Paldies visiem. Kandaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. His grace